Pozdrav svima i dobrodošli na analizu tržišta za april 2025. godine. Ako ste novi ovde, u ovom formatu pričamo o tome šta se dešava u makroekonomiji, kako to utiče na kripto i pokrijemo ključne vesti koje dolaze od vlada i od velikih kompanija. I nema boljeg dana za analizu. Berze širom sveta, ne samo američka, su doživele ogroman pad cena. Od Amerike preko Evrope, Azije i naravno kripta danas je sve palo. Prvo ću pričati malo o januaru ove godine, kada je kripto tržište bilo na svom vrhuncu, kako je došlo do tog mini bull runa, da kažemo, i šta se posle desilo, što je dovelo do ovog današnjeg kolapsa. Posle ću ispričati kako je to uticalo na kripto tržište, pogotovo u ovih proteklih 7 dana. I na kraju ću reći kako vi možete iskoristiti ovaj pad kripto tržišta u vašu korist. Ovaj sadržaj je čisto edukativnog i zabavnog tipa. Ništa se ne treba shvatiti kao finansijsko savjetovanje, ja nisam finansijski savjetnik i sve investicije radite na vašu sopstvenu odgovornost. A sada možemo da uđemo u video. Od septembra 2024. godine kripto tržište je videlo ogroman rast, uz rastući sentiment prema samim kriptovalutama i Web3 industriji. Primarno pogurnuto od strane Trumpa i njegovog rasta u javnosti, što je dovelo do njegove pobede na predsjedničkim izborima u SAD-u 5. novembra 2024. godine. Kripto tržište je nastavilo ekstremno puno da raste u narednih 2,5 meseca. Sve do 20. januara, kada je Donald Trump zvanično postao novi predsjednik Amerike, i taj dan su Bitcoin, Solana, Ethereum i još neke druge kriptovalute dostigle svoju najveću cenu ikada. Ono što sledi je 2,5 meseca konstantnog padanja cena, nepoverenje u tržište i ekstremna geopolitička neizvesnost. Prva stvar koja je započela ovu krizu su bila Trump coin i Melania coin. Takođe i Libra token, koji je promovisan od strane argentinskog predsjednika Javiera Mileja. U početku, ovi tokeni su delovali kao dobra stvar, koja je privukla veliki broj retail i običnih investitora u kripto tržište. Međutim, cena je onda veoma brzo pala, jer se ispostavilo da su to najobičniji meme coinovi. Ovi tokeni su privukli ogroman broj investitora koji su mislili da će samo ući brzo u kripto tržište i napraviti brzu zaradu. Ali umjesto toga su završili u projektima koji su bukvalno isisali likvidnost iz samog kripto ekosistema. Krajem januara cene su eksplodirale i onda veoma brzo pale. Obični investitori su izgubili novac, javnost je veoma negativno reagovala i cela Web3 industrija je opet ispala neozbiljna u očima medija. U martu Bitcoin, Ethereum i Solana su dostigli veoma niske cene. A onda, nijotkuda, nastala je nada kada je Trump zvanično najavio formiranje strateške kripto rezerve koje će sadržati ove spomenute kriptovalute, koje su skočile za 30-40% odmah čim je ova vest izašla u javnost. Euforija je preplavila sentiment u Web3 industriji i imali smo nadu da je ovo početak promene i da kripto kreće da ulazi u mainstream. Ali samo nekoliko dana kasnije uvedena je prva runda Trumpovih tarifa, koja će zauvek promeniti odnos Amerike i ostalih globalnih ekonomskih sila. Njegov cilj je da zaštiti američku proizvodnju, smanji uvoze, ali i da koristi same tarife u pregovorima sa svim drugim državama na planeti. Ipak, tržište je reagovalo sa ekstremnom panikom. Uvedene su velike tarife u tehnološkom sektoru koji je veoma povezan sa kripto tržište. I to je stvorilo lančanu reakciju. Kompanije su počele da usporavaju zapošljavanje i da smanje proizvodnju, a investitori su krenuli da povlače sredstva iz rizičnijih klasa imovine, uključujući i kripto. Posebno jer je postalo jasno da Trump neće povući te mere brzo i da mu je cilj potpuna reorganizacija globalne trgovine. I upravo te tarife, u kombinaciji sa agresivnom retorikom prema Fedu i rastućom globalnom geopolitičkom neizvešnošću, dovele su nas do današnjeg dana i do najnižih cena za velike kriptovalute koje nismo vidjeli veoma dugo. Bitcoin je dostigao čak 74.000, Solana $96, a Ethereum 1420. Sad, kako vi možete iskoristiti ovu situaciju? Ako ste u kriptu, zbog dugoročne igre, ovo je savršena šansa za kupovinu. To zvuči kontradiktorno, jer samo vidite crveno na društvenim mrežama, svi su u panici, vesti to pojačavaju, ali upravo tada pametni investitori koji su čekali ovu šansu mesecima potežu okidač. Logično je da se najveći povrat na investiciju dobija kada investitori kupuju tokom ogromnog kolapsa, umjesto dok sve raste. Pogledajte realnost.
Fundamentalno ništa se nije promenilo u Web3 industriji. Osim činjenice da se inovira brže nego ikada, usvajanje i adopcija rastu isto u neviđenim brojevima i realni use case-ovi za kripto polako plivaju na površinu. Evo jedan konkretan primer koji je prošle nedelje otišao ispod radara. Fidelity, jedna od najvećih finansijskih institucija u Americi, je podnela zahtev za Solana ETF, što znači da žele da vide Solanu na američkoj berzi da bi mogli da je kupe sa novcem od svojih klijenata. Zašto? Jer znaju da je ovo trenutak kad se kupuje. Naravno, ovo nije finansijsko savjetovanje, niti treba slepo da skačete da kupite dip, ali ako razumeš industriju, imaš plan i gledaš dugoročno, ovaj haos je možda upravo tvoja prilika. Ako si zainteresovan za razvoj Web3 industrije, pretplati se na moj kanal za više edukativnog sadržaja, analiza tržišta, vesti i tako dalje. Takođe se možeš pridružiti Web3 Balkan Community Discord zajednici sa linkom u deskripciji. Hvala vam puno na pažnji i mi se vidimo u sledećem videu.